Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu makuru akomeye agezwe muri joro yo ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ubwo tugiye kwitsa mu makuru akomeye yiro yandikwa mu bitangazamakuru yibanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano iriguze igisirikare cy'umutwe wa AFC/M23 na coalition ya FARDC. Turitsa cyane mu makuru ari kugaruka mu bice bikomeye birimo teritwari ya Minembwe akomeje kumvikana ibitero bikomeye biriguza abarwanyi ba MLDP twirwa no M23 na coalition yose FARDC. Tubabwire diploma rutora ziri gukorwa na AFC/M23 imbaraga kugeza ziri guhabwa MLDP twirwaneho bikozwe na AFC/M23. Turagaruka mu bitero bikomeye biri kumvikana muri aka gace biri guhanganisha abarwanyi ba AFC/M23 MLDP ndetse na coalition FARDC. Tugaruka ku ishano rikomeye na operation zongeye kwibasira abasirikare ba coalition ya FARDC cyane cyane abarundi bongeye gukubitwa na MLDP twirwa no AFC/M23. Bakunzi bacu munyemere twongeye twerekeze mu makuru akomeje kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ari kwemeza ko abasirikare benshi b'abarundi FDNB bapfiriye ku rugamba bakomeje kugezwa muri iki gihugu. Kugeza raporo zikemeza ko Perezida Jean Neva yamaze gutanga itegeko ko gukomeza gucyura imirambo kugeza zagwe mu bice kugeza ubu bahanganyemo na AFC/M23 bigomba guhagarara bagakomeza urugamba ku butaka bwa Kongo. Ibikorwa na propaganda rutora mu gisaya cy'u Burundi FDNB gusaba no gutanga itegeko ryo kureka matekwa azapfiriye ku rugamba bagakomeza urugamba bahanganyemo na AFC/M23 biteye biti. Ubu tuvugana turinjira mu nkuru zikomeye ziri kwemeza ko Bujumbura hongeye guterana inama huje abasirikare ba coalition FARDC, abasirikare b'ishyaka cy'u Burundi FDNB ndetse n'abayoboye barwanyi b'umutwe wa FDLR n'abacancuro yigaga ku bitero bikomeye byo kongera kwataka MLDP twirwa no AFC/M23. Amakuru yongeye kwemeza ko ari inama yongeye kwemeza ibikorwa bikomeye no gutangiza urugamba rusha n'amarimasha mu kwambura MLDP twirwa no M23 ibice bikomeye bya teritwari ya Minembwe. Kugeza ni inkuru zikomeye turinjiramo dutoje ku bitangazamakuru byinshi byandikira ku butaka bwa Kongo n'imboni zacu ziri mu ruhande rwa coalition FARDC ziri kongera kwemeza operation n'uburyo busha coalition FARDC igiye kwifasha mu gufata Minembwe no kwambura AFC/M23 ibice bitandukanye muri Sud Kivu. Ibi byose ni ingingo zikomeye turagarukaho. Nanone kandi nibikorwa bikomeye by'insinzi kwigambwa n'abarwanyi ba MLDP twirwaneho ndetse na AFC/M23 bikumvikanishwa n'abaturage batuye mu Minembwe bari kubyinira ku rukoma kugeza ubu bari kwishimira uburinzi bukomeye bahabona MLDP twirwaneho AFC/M23. Amakuru arikomeza ko ibice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe byongeye kubohozwa n'abarwanyi ba MLDP twirwa no AFC/M23 no kurukanamo abasirikare ba coalition yose FARDC. Ubu tuvugana bikwemezwa ko igisirikare cya MLDP na AFC/M23 aribo barinze ibice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe. Ubu tuvugana abaturage batuye muri aka gace bari kubyina insinzi ndetse kugeza banatangaza akamwenyu nyuma yo gutangazwa ko barinzwe na MLDP twirwa no AFC/M23. Ni ingingo zikomeye turagarukaho. Nanone kandi turongeye tugaruke mu ntara y'Amabaye. Kugeza bari kwemezwa ko abasirikare ba AFC/M23 n'abasirikare ba FARDC bongeye guhangana bikomeye. Ubu tuvugana biri kwemeza ko iyi ntara yagabwe ibitero bikomeye cyane na FARDC irashaka kwambura ibice bikomeye AFC/M23. Ni ingingo zikomeye turinjiraho gatanu kandi mu by'intambara n'ibikorwa bikomeye by'imure mu ntara y'Amabaye ndetse tugaye ku operation ibikorwa bikomeye biri guza igisirikare cya AFC/M23 na FARDC. Nanone kandi hari amakuru ari kwemeza ko hari gutegurwa urugamba rukomeye mu bice bikomeye bya Pinga. Ubu tuvugana biri kwemeza ko igisirikare cya AFC/M23 na coalition ya FARDC bari kubebana ayingwe mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bari gutegura urugamba rukomeye n'ibikorwa byo kwambura Pinga AFC/M23 n'urugamba rwo kwataka bagafata ibice bikomeye bya teritwari ya Kavumu.
ni inkuru zikomeye, ni ku mutekano, politiki na diplomasi tugiye kwinjiraho twifashishije byinshi mu bikomeje kwandikwa mu bitangazamakuru n'ibiri gutangazwa n'imboni zacu ziri ku butaka bwa Kongo n'ibitangazwa na AFC M23. Ikaze inshuti z'akadasohoka, turongeye turabatumiye muze twongere tubane. Ni muri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video, ukore ku ijambo subscribe, ukore no kunzogera, maze ujye ukomeza kubana twana kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Twongeye kubifuriza umugoroba mwiza, tubaha ikaze ku buryo burambuye mu makuru tugiye gutangira muri teritwari ya Minembwe. Biri kwemezwa ko ubu tuvugana MRDP twirwa no AFC M23 yamaze kwirukana abasirikare ba Coalition ya FARDC mu bice bitandukanye. Amakuru ari kwemeza ko ibice birimo Bidego na Karingi n'ibindi bice bigera kuri bine bitaratangazwa neza MRDP twirwa no AFC M23 birukanye mu gisirikare cya Coalition yosa FARDC, by'umwihariko abarundi bari batangije ibitero bikomeye byo kwigarurira ibi bice. Ni amakuru yongeye kwemezwa n'abaturage batuye muri aka gace, bongeye kugaragara babyina insinzi mu gisirimba cyishimira, bavuga ko bishimiye ko barindwa na AFC ndetse kugeza na MRDP twirwaneho yamaze kubohoza ibice bikomeye, ndetse kugeza ikomeje guhashya igisirikare cya Kongo FARDC. Mu mavideo n'amashusho twakirengeye kugaragaza abavugizi ba MRDP twirwa no AFC M23 batanga ubutumwa bukomeye ku baturage batuye muri iki gice, basabwa kugaruka mu byabo ndetse kugeza no gutuza, kuko kugeza ubu MRDP twirwa no AFC M23 bamaze gutsinda ibitero byose bya FARDC. Ubu tuvugana ibaye mu gihe biri kwemezwa ko mu bice bikomeye cyane bya teritwari ya Minembwe Coalition FARDC ikomeje gutegura ibitero bikomeye no kugaba ibitero kuri MRDP twirwa no AFC M23 byo gufata aka gace. Amakuru ari kwemeza ko muri raporo za gisirikare za Coalition FARDC bari gutegura ibitero bigari byo gufata Minembwe, kugeza ubu ifatwa nk'igice cy'ingenzi ndetse n'amarembo ya Sud Kivu yafasha Coalition FARDC kwigarura ibice bikomeye bya muri Sud Kivu no kwirukanamo MRDP twirwaneho na AFC M23. Ibi biri kuba mu gihe kugeza ubu amakuru twakiriye i Bujumbura kongeye guterana inama yahuje etat major gisirikare cya Kongo FARDC, abashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu basirikare kugeza barwana nk'abacancuru ku ruhande rwa FARDC mu nabo bahanganyemo AFC M23. Abarwanyi ba FDLR biri kwemezwa ko ari inama iri kwiga ku buryo ki n'amayeri masha agomba kwifashwa na FARDC mu gutangiza urugamba rwo gufata ibice bikomeye muri Sud Kivu. Amakuru ari kwemeza ko hongeye kwemezwa kongera ibikoresho abasirikare ba Coalition FARDC bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu, ndetse kugeza ubu n'Uburundi bwongeye gusabwa kongera ingabo muri Sud Kivu, by'umwihariko izerekezwa muri teritwari ya Minembwe mu gutangiza ibitero bikomeye byo kubohoza aka gace. Amakuru turi kwakira rikomeza ko igisirikare cya Coalition FARDC bashaka gufata ibice bikomeye bya teritwari ya Minembwe ngo bizafasha Uburundi kuba stable, ndetse kugeza ubu no guhangana n'ibitero bikomeye bya AFC M23 gikomeje gusatira imipaka, ndetse biri kwemezwa ko Uburundi bwikanga ibitero bikomeye bya AFC M23. Ni mu gihe amakuru ari kwemeza ko ku ruhande rwa MRDP twirwa na AFC M23 bakomeje gukaza umutekano, ndetse kugeza ubu AFC M23 yongereye imbaraga igisirikare cya MRDP twirwaneho, ndetse yongera abasirikare mu bice bikomeye byegereye ibigenzurwa na MRDP twirwaneho mu gufatanya kunetaza no kurwanya ibitero bikomeye bya FARDC. Ibi bibaye mu gihe biri kwemezwa ko Coalition FARDC yamaze gutangiza ibikorwa bikomeye by'umushinga wo gutegura ibitero bikomeye byo gufata ibice bya Pinga. Amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya Coalition FARDC kiri kwegereza ibikoresho n'abasirikare mu bice bya Pinga bigenzurwa na AFC M23, bikemezwa ko ari ibitero bizajyaniranwa no gufata kavumu ibice by'ingenzi bigenzurwa na MRDP twirwa no AFC M23. Amakuru akemeza ko AFC M23 imaze iminsi ikora diploma muri aka gace y'abasirikare n'ibikoresho ngo byiteguye guhangana bikomeye na Coalition FARDC, bikongera gushura umuriro ugiye kwaka mu bice bikomeye bya Pinga bigenzurwa na MRDP twirwa na AFC M23, ndetse benshi bakavuga ko kugeza ubu FARDC ishobora kongera gutakaza ibice bikomeye muri Sud Kivu bitewe n'urugamba rukomeye ruri gutangazwa kuri AFC M23. Nanone kandi
Reka twerekeze mu makuru avuga ko igiseke cy'Uburundi FDNB biciye ku mugaba mukuru w'ikirenga General Neva akaba perezida w'iki gihugu yamaze gutanga itegeko kuri Prenel Miniyongabo umugaba mukuru wungirije igiseke cy'Uburundi FDNB birimo gusaba abayobozi bashinzwe rejo military ibikorwa bikomeye abarundi barimo ku butaka bwa Kongo byo kwifatanya na FARDC kurwanya AFC M23 kurikira ibikorwa byo guhungisha imirambo y'abasirikare bapfire ku rugamba muri Sud Kivu cyane cyane muri teritwari ya Minenge mu rugamba bahanganyemo na AFC M23 mu gihe abakuru yemezaga ko abasirikare barenga 235 b'igiseke cy'Uburundi FDNB ari bagwe mu bitero bikomeye by'abahanganije na AFC M23 mu mpera z'uku kwezi kugeza ubu gushize bikanemezwa ko kugeza ubu imirambo yari yatangiye gutwarwa ivanwa muri ibi bice yerekezwa ku butaka Burundi mu gihe amakuru yemezaga ko abasirikare bari gutwarwa ndetse kugeza bakajyanwa mu ndege imwe irimo amabuye y'agaciro asorwa ku butaka bwa Kongo ibi bikongera kugaragaza ishusho mbi y'ibikorwa bikomeye cyane by'ubusahuzi n'ukugeza ubu n'ubucuruzi igiseke cy'Uburundi FDNB kirimo ku butaka bwa Kongo amakuru ariko neza ko Burundi bwasabye igisirikare cy'Uburundi FDNB kugeza ubu abahagariye umutwe udasanzwe urwana ku butaka bwa Kongo ko abasirikare bari gupfira ku rugamba bagomba gushingurwa ku butaka bwa Kongo ndetse kugeza ubu nibakomeze guhangana bikomeye no gutwarwa amayiti kuko biri gukomeza guteza gutsindwa gukomeye no gukomeza gutsinda kwa AFC M23 ahubwo ko bagomba kudasiga inyuma abakomeretse ngo bacakirwa na AFC M23 no gukomeza ibitero bikomeye kuri AFC M23 nanone kandi